All India Radio จูจันปูรหงกิปวันจากนะ FM ซาเลขัดป่วยลีเมกะเฮิรตซ์อากิปันเฮจิงลำดักสกิลมิดซอมลีอากินตอกิตอนินาไปที่กัมเปาสิงกาคิดจากตัวนาอิงไงเฮบินทุลาตมเตCOVID-19 ปลายเตนะจูจันปูดิสทริกของพะล็อกดาวน์ในหุนสุงินะดานจุยกินโซโลนี้จะทุมสมกวาเลกิอาดมาตินดอมChief Medical Officer Cherchan Purina Quarantine Center omte tungtang tuthak sante tungtonina thuchian ta ngane tuina thu akin soina ingai kitading Dr. Phomsen Papan Singh Chief Medical Officer Cherchan Purina Zanitar lamina a office chamber a Cherchanpur District Pansana tuthak saite kimu piina yai huna State dangapan hongkik te humtuam na hun quarantine period to kisaya zui ding protocol ki pol tung tanga mi pile quarantine center a omten athei boy te u hilchet na ne hi amenagen na a gamdanga kipana hong kipan quarantine center a nisom leli sunga om nge dingo ngai a hima le nisom leli sung a etchet na bolman a hiwa Amauti ahi na u the chetahi a nat na zelo ahi wale a omna quarantine center apan ni som le chingman ke ma le pot kyak sak the hi na gen hi ni som le chin ma a pot saka omte ni som le sung ma teng strict home quarantine a om dingo a sa te na le zel dingo chi hi Quarantine Center ani som lilitan om hit nunga COVID-19 symptom nei le sample lak nai lo te leng home quarantine adin kha sia the a sample lak chit sa a hi le bel a hi nau the chet na hong swa sia ngai hi in leng gen hi This result of in social media a thu ki swa saina Cherchanpur district ka ki pana COVID-19 test poll na Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science VRDL lab report ma kwa pewin pansan chiat dingina yat na leng bol hi quarantine center khen khata test ki bol hin te result tung tonina center khata om khom laka nat na ve le lo om thea a om na quarantine center mi dang nat na ve a om khak le risk assessment ki bol pa din a hi manina ama negative hima leปวดแขกสักปะฮิโลดีงา risk assessment low risk กรุ๊ปอมเตกยาปวดแขกสักเทหิปันดิ้งที่อินแรงเกนหิมนั่นนี่เตอมนาตินดันอมคอมปีเตอหิเล high risk ก็ยินอมcompartment ขตาอมคอมเตอหิเล moderate risk ก็ยินอมpositive อมเหล่านาเต low risk ก็อมอหิมันนี่นะ high risk และ moderate risk negative group te report ke sak lo ding o ani sagi zo chiang amount te resample ball hiding na leng gen hi to bana COVID-19 test ball di nga sample la koma om te hen khat ni guk ni sagi sung hi na u swa ka hwai to ki sai thudak sai te na chief medical officer ke nga dot na abolu adon na sample la koma om te cold storage ha ki koi zel hi temperature hoi taka maintain a hi na le ahun sot le tompoi lawa hima le test result te swak pai the le bel de huai pen a hi dan leng gen hi district police Cherchanpurina nationwide lockdown puan a hi akipan zanjun ni som kum sang ni le som ni tana dan et kai na to kisaya panlak na ne te u poi siak na ne hi Lawrence Kemunlu MPS Additional Superintendent of Police Operation Lina Hyai Cherchanpur District Police in Anasep Kiat Tom te ugen na ne hi apai tamars ni som ni le kumsang ni le som ni akipan lockdown ki humbe chel puan a hi akipanina zun ni som kumsang ni le som ni anina District Police in First Information Report FIR akigomina kwa chiam te a hi in General Diary to Boy Legal Load le ki humbi chel hun sunga Traffic Control Police in Tier 5 Chalan Tungtona Traffic Dan Suilo le Bosiami sa thumsom college te akipanina
น้อยขัดเละสิงกว่าเละสังกว่ามุขยาอุทีอาตัวเราอยู่นะ first information report FIR จำที่เอาเตละกะจอยจันปูร์ police station อะ FIR ลีเละสิงัด police station อะจำที่เอาอหิที่เฮที่คุมดิจิลหุนอาจัดดิ้งอาคิบอลดานปอสตาการิตายตัวApril ขายนะที่จัลันตุงตอนนี้นะจะสมกัดเล็กกว่ามาที่ตัวบ้านนะในข้าสุงนะที่จัลันตุงตอนนี้นะจะสมกัดเลยจุนนี่สมกุมสังนี่เลยสมนี่ตอนนี้นะจัลันตุงตอนนี้นะสมนี่เล็กกว่าสัตตาอหิดาน police อากิปันนิติเทียปวงเชียอหิดานเกณฑ์หิให้เจ้าบ้านนะ COVID-19 จากการกำดังอากิปันอิลลัมห้องไปที่ตั้มตัก quarantine center สักหิวquarantine center di na school tamzo sathia samsin na inte quarantine center di nga gel sa abol ahilo na tan zui dia ti bol te zui na dia haksat na tua ko ahina thei siamin quarantine center omte hen khat om dan kilom lo zia ka mundang gamdang pan hong pai teng so yet mai ding hilawa hi chi hi ki hum di chu ki pat pan district administration in hall lawa pan na ahidan thi koma quarantine center hen khata kilom la sim linte social media bana national news tan phaswa ahina district dia min siat na ahidan thi kom kisum the tana kisum ham jagen na abol bana quarantine center haksana tam tak tuak ding ahina nisom lili sung thwa kham hama zuida ki bol standard operating procedure SOP kwa pevina zuichat ding le SOP bo sia te tunga first information report FIR jamte khumthe ahidan le chief minister tupyak tungsuya sajiwa zel leng to banga dan bo sia te ko ina dia mun som kwa ong saka omta ahidan gen hi Churchanpur district meeting thai mun ong lo som dia nge ni na district police medical department quarantine center and kai tu tebana district administration te pangkhom coronavirus do zonge dia do hom ding na nget na leng bol hi som le sum to wa in chata hi ha sana le do ki beer ham bolo dinga again SOP te ni resort te ni kana pinwama adia hi legal ta body le ni ta ni po te tam ta uma FIR ko he ya se hi tun jong hi CM pa order dong duin hi satiwa te la hi 90 per group na 90 hi violator te ki khap ta hi e de sang ku ate hi upload from te ding hi panila kom diwa police hen len medical side hen len potent center in charge te district administration te point com hi coronavirus hi is also a disease ni police apply ka pin no hi State Sulkalina Bolsia Joint Committee for Public Awareness on COVID-19 apan member mi kwa ina zanina Churchanpur District Hongpawa yai huna District Sungamakai teto coronavirus dona gen homin quarantine center toma leng quarantine center teto hun sangkhom he Joint Committee akipana palai te ahile CCSK Kuki NP Manipur KIM UCM, AMUCO, UNC, Haricom, Lipul, MMWO, Jaliang Rong Baudi, the Akipan Hiu He. People nga District Training Center Hall, the DC Hall, District Administration, le Tosung Swak CSO Makaite to join meeting le UA, Yai Huna. Tosung Swak CSO le District Official Tena Quarantine Center at Kaina to Kisaya Haksat Nat. Ane te pula ku he District Hospital Churchanpur akin lama COVID-19 testing center omde thuleng palai ti kyanga lasakua frontline panggi ke CSO linter le sumtak sapna bana ambulance kira ilole nurse paramedic tak sapna ompeleng official le CSO makai tena Joint Committee on COVID-19 teto hunzat khom nawa pula ku hi district official le CSO makai ten COVID-19 dona haksat na tom azak sateu state Sulkal kyanga tunpa dingo ahi dan leng joint committee team in genua COVID-19 dona tosung swak CSO le district administration ina nak sema pan la khom ding ina leng
ki ho khom na huna thukim uhi National Directive for COVID-19 Management to kisaya district sunga COVID-19 dawdal na COVID-19 na siya ka si natwag o omle tuwang tinwang ko siya ding dan to kisayna tu ni jun ni som le khat kum sang ni le som ni sunung dang ni le minute som thumina district training center hall ti bong ki ho khom na om ding hi yai ki ho khom na huna district sunga civil society organization CSO hi kele philanthropic organization tengpel lawatel chat dingna thangboi gang MCS additional deputy commissioner Chirtan Poina thei sakna tu swa bol hi Samsin Popi general headquarter in Sinnon na lai bo ki bol sia de te adingina thei sakna tu swa bol ki moina tak latna Samsin Popi life member Paulina bol lai bo grammar pansana pauzil dan kin le bai lam Sinnon na ki ti lai bo hoi le man phama ma pek zani le som le ni asa siam sin lai ke adinga I na le de sakna to patwam taka zat dinga siam sin pol pi khuta apyak to kitonina yai lai bu de tena tu ni jun ni som le hat kom sang ni le som ni a kipanina siam sin pol pi complex lo am deng bung mwala aman de in lak the ding hi lai bu bel kham khol ti om thei lo ding akwan masa pyak masa khidinga mundang gamdanga om tendel kituzak to theina sagi gupni sagi kwa khat kwa nga khat sagi tungtona thuzak theiding tia akhak manai kele puak mal bel amaw akisenu ngai ding ahi dan Samsin Polpi general headquarter ina taklang hin Zo Youth Association jet by o General Headquarter in Churchanpur District sunga COVID-19 nat na ve sa pen le dam syang sa pena chamte Roslyn hade hoibe na ne yu hi Roslyn bel in kwan khosak sangkhai zok lamena chena ya na sema kwan COVID-19 nat na pandam syang in muna ki kem syang thawa om lel ve ina panpi na in hand sanitizer an tang chi le an kam thau pyak na ne yu hi tama bangina singat rents Forest Department in Singat Khosunga Quarantine Center omte phaina Quarantine Center omte bana enkai tu le sem tu adingina tuidon ding thei tui le bong noi piao hi tama bangina Churchanpur District Bualban lo enkol tu non-governmental organization People Advancing Social Services pasina Bliss Island now pangte to Quarantine Center bangsa yam te phain Quarantine Center omte sun anding telina tilton tom piak na ne hi Quarantine Center tom sama phang na mun tewa sun an bana hand sanitizer mask le glove piawa ki gomina Quarantine Center ommi sa som le nga te enkai tu te sat dingira hai bang ban sat te pia uhi da le som ni le nga kong to kai riau ai hi le mata pada imun ran ikal ahe disun tedimro zula umsi community quarantine center umsi Joint Teachers Forum tena COVID-19 dawna ding Chief Minister COVID-19 Relief Fana nuai khathawa zanin Chief Minister khuta pya thyak na ne hi Joint Teachers Forum ahile SSA RMSA nuai primary teacher graduate teacher bana lecturer tekikoma ki bol hia pol hi uhi tu zingkala dinga paite compound zingkal ki zat na ingai hia theu hia tinga hi